дар кадом қонун омадааст ки бинои ки далели шайъ эътироф карда шудааст хариду фурӯш карда шавад. ҳолонки дар ҳолати фурӯш гузоштанам мо метавонистем ки аввалин харидор худи мо бошем. Прокурори генералия ҳамчун шаҳрванд моро дар фурсати ба худ муносиб моро қабул намоянд. ҳоло чанд нишондодҳои дигаре ҳаст ки мо дар ҳузури худатон ба шумо фаҳмонда медиҳем. дар кадом қонун омадааст ки санҷиши як парванда 15 сол раваду баъди 15 сол гӯянд ки парванда бо моддаи 75 оиди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан қатъ карда шавад. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, иқоматкунии ноҳияи Панҷакин, ҷамоати Лоиқ Шералӣ, деҳаи Усар, Мансуров Ғаниҷон Норович, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. ман ва аҳли оиламон аз соли 2009 инҷониб ба фиреби сардори филиали Агроисбанки шаҳри Панҷакин Аҳроров ва баъдан ба фиреби хазинадори Банки Миллӣ филиали Банки Миллӣ дар шаҳри Панҷакин Зиёев Абдуров афтода то имрӯз мешавад ки дар муддати 15 сол аз мақомот ба мақомот оварда шуда гаштаи сода истодем. Муҳтарам прокурори генералӣ, вақте ки шумо прокурори вилояти Суғд будед, мо чанд бор хостем ба қабули шумо ворид шавем ва ҳолати корро фаҳмонем, аммо сардорони шӯъбаи қабул намегузаштанд ки мо ба қабули шумо дараем. имрӯзам баъд аз он ки шумо прокурори генералӣ таъин шудед, чандин бор мо омадем ҳатто ба дастгоҳи иҷроии президент муроҷиат кардем ки шумо моро қабул намоед, аммо сардорони шӯъба намегузаранд ки мо ба қабули шумо дараем. соли 2009 ман бо ваколатнома бо ариза ба суди шаҳри Панҷакин оиди ғайриқонунӣ будани шартномаи ипотека аз соли 2009 муроҷиат кардам. Аҳроров сардори филиал бошад, аз нозироти андоз бо ташаббуси худ маълумотнома ба суд пешниҳод кардааст ки гӯё мо соҳибкор бошем. суди шаҳри Панҷакин бошад аризаи моро рад кард, парвандаро қатъ кард ки мо ба суди иқтисодии вилояти Суғд муроҷиат намоем. дар баробари ин ба шӯъбаи агентӣ мубориза ба коррупсия ба водии Зарафшони вилояти Суғд низ муроҷиат кардем ки баррасии аризаи мо ба муфаттиши шӯъба, он вақта фамилияш Бозоров маъруф буд ва имрӯза Қосимзода маъруф мебошад, баррасии он ба зиммаи ӯ гузошта шуд ва ӯ манфиатдорона парвандаро соли 2011 қатъ кард. мо бо муроҷиат ҳам ба шӯъбаи прокуратураи вилояти Суғд муроҷиат мекардем, ҳам ба суди иқтисодӣ. дар суди иқтисодӣ бошад, вақте ки мо дар асоси таъиноти суди шаҳри Панҷакин ба суди иқтисодӣ муроҷиат кардем, суди иқтисодӣ чанд ташхисҳои хатшиносӣ гузаронд ва қисман шартномаро бекор кард ки ба манфиати кор буд. аммо Аҳроров бошад боз бо ташаббуси худ аз нозироти андоз маълумотнома ба суди иқтисодӣ пешниҳод кард ки гӯё мо соҳибкор набошем. дар натиҷаи гузарондани ташхисҳои хатшиносӣ аз тарафи суди иқтисодии вилояти Суғд шартномаи ипотека аз соли 2009 қисман нисбати амволи бинои фермаи мо бекор карда шуд ва дар натиҷаи шикояти кассатсионӣ аз тарафи Агроисбанки шаҳри Душанбе суди олии иқтисодӣ бо пешниҳоди маълумотномаи нозироти андоз ки гӯё мо соҳибкор набошем парванда қатъ карда шуд ва ба мо тавсия доданд ки ба суди умумӣ муроҷиат кунем. ҳол он ки шаҳодатномаи аслӣ ки аз тарафи нозироти андоз ба Мансуров Мустафо дода шудааст дар дасти мо қарор дорад, ҳам шартномаи аввала ва ҳам шаҳодатномаи пешна, ҳам шаҳодатномае ки дар соли 2016 дода шудааст, дар айни замон низ мо ҳамчун соҳибкор фаъолият менамоем. дар соли 2019 мо тамоми маводҳоро ҷамъоварӣ карда оиди норозӣ буданамон ҳам нисбати санадҳои судӣ ва нисбати қарорҳои аз тарафи шӯъбаи агентӣ ва раёсати агентии вилояти Суғд қабул шуда ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардем. аризаи мо барои санҷиш ба прокуратураи генералӣ равон карда шуд ва аз тарафи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Биби Раҷаб Умарова тамоми маводҳо ҷамъоварӣ карда шудааст, беғаразона санҷиш гузаронида шуда тамоми қарорҳое ки то соли 2019 аз тарафи мақомоти агентӣ қабул карда шуда буд бекор карда шуда ба шӯъбаи парвандаҳои махсуси прокуратураи вилояти Суғд равон карда шуд. дар натиҷаи санҷиш аз тарафи муфаттиши прокуратураи вилояти Суғд Носирхоҷа Дадахонзода Мансуров Мустафо Норович ҷабрдида эътироф карда шуд ва бинои фермаи чорвои калони Шохдор ки ба ӯ тааллуқ дошт ҳамчун далели шайъ эътироф карда шуд. дар кадом қонун омадааст ки бинои ки далели шайъ эътироф карда шудааст хариду фурӯш карда шавад ва аз тарафи Кумитаи амволи ҷумҳурӣ намедонам кадом шахсҳои манфиатдор дида дониста хабардор буданд ки парвандаи ҷиноятӣ рафта истодааст, далели шайъиро гирифтану ба як шаҳрванд бемузояда ба фурӯш гузоштанд. ҳолонки дар ҳолати фурӯш гузоштанам
ما میتوانستیم که اولین خریدار خود ما باشیم. شریک‌های جنایت آشکار کرده شد. ضیاف عبدالرؤوف و احرارов محمدجان سیدوویچ گناهکار دانسته شده. نسبتشان فکر عیبدارکنی قبول کرده شده. به منفعت دولت باید که به مبلغ 2,571,000 سامان ضرر نشان داده شد و پرونده قسماً به ماه می سال 2023 به سوی شهر خوجند روان کرده شد. سود شهر خوجند باشد تا ماه دکبر سال 2023 پرونده را ادامه داد و به اساس عیبدار شونده ها را به مبلغ 100 نشان دهنده معاش حداقل جریمه بندی کرده. جریمه ای که باید به منفعت دولت وارد کرده شد جریمه را عفو نمود و پرونده را به تفتیشات علاوه‌ای برگرداند. تفتیشات علاوه‌ای باشد چه در پروکاتوری ولایت سوخت و چه در شعبه اگنتی مبارزه با کروپسی در وادی زرافشان ولایت سوخت در شهر پنجکین یگان اساس بازداشت نموده تا سال 2024 یگان نمود سنجش گذرانده نشد و در اساس مراجعات های ما چند بار ما مراجعت کردیم که پرونده در پروکاتوری ولایت سوخت سنجیده شود، اما سرداران شعبه تفتیشاتی منفعت‌دارانه ما را به شعبه اگنتی روان می‌کردند یا به ریاست اگنتی روان می‌کردند که ما نسبت شعبه اگنتی شهر پنجکین ردیه هم نویسیم به پروکاتور ولایت سوخت که پرونده در شعبه تفتیشات ولایت سوخت سنجش کرده شود، اما ردیه ما بررسی نکرده از طرف مفتشی شعبه اگنتی در وادی ولایت زرافشان ولایت سوخت 8 اپریل سال 2024 مفتش عبیدالله‌زاده امید منفعت‌دارانه پرونده را ختم نموده و ما مهلت داد که شما میتوانید نسبت قرار من شکایت کنید. منفعت‌داری مفتش در آن نشان داده می شود که وقتی که با ما مهلت داد ما به پروکاتور ولایت سوخت به پروکاتور گنرالی مراجعت میکنیم. محدودیت را غیر قانونی برداشت نسبت اموال ما برداشته شد، چون که وقتی که با ما مهلت دعوا داد بگذار ما دعوا کنیم دعوای ما با آخر رسد بعد محدودیت برداشته شود. با همین نسبت بین شهروندان ما را با خصومت انداخته بدبینی نشان میدهد که شهروندان میگن که من محدودیت برداشته شده است، اون نفرانی که بنای ما را خریداری کردگی بودند یا که خریداری کردنی هستند محدودیت برداشته شد، اما بحث ما تا امروز دوام دارد. ما از پروکورور گنرالی خواهش داریم که قرار قبول کرده مفتشی اگنتی در وادی زرافشان ولایت سوخت از طرف عبیدالله‌زاده بیکار کرده شده. مهم نیست که پرونده را تنها شعبه نظارتی اگنتی بررسی نماید. پرونده مذکور به شعبه تفتیشاتی پروکاتور گنرالی واگذار کرده شود و پروکورور گنرالی همچون شهروند ما را در فرصتی به خود مناسب ما را قبول نمایند. حالا چند نشاندادهای دیگری هست که ما در حضور خودتان به شما فرمانده می‌دهیم که در اینجا عیبدار هست و با کدام سبب پرونده چنین طول یافت. محترم پروکورور گنرالی، وقتی ما با دلیل رد نشونده به سود اقتصادی ولایت سوخت مراجعت میکنیم یا از روی حالت‌های نو آشکار شده سود اقتصادی ولایت سوخت نیاززاده دعوای ما را رد میکند و یا سود اقتصادی ولایت سوخت رجبزاده از روی حالت‌های نو آشکار شده میگوید که در اینجا حالت نو نیست. وقتی ما به سود عالی اقتصادی مراجعت میکنیم در اساس خلاصه خطشناسی سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان تعیینات سود اقتصادی ولایت سوخت رجبزاده را بیکار کرده در هیئت دیگر سود به سود ولایت سوخت روان میکند. سود اقتصادی ولایت سوخت خواجه‌زاده باشد تو مهلت دعوا را گذراندی گفته قرار سود عالی اقتصادی را پیش نظر نآورده دعوا ما را رد میکند. نسبت منزل استقامتی باشد وقتی که نماینده کمیسیون مخصوص سیدوف به سود عالی اقتصادی مراجعت میکند مالکیت شخصی ما را حالی استقامتی ما را با یک دلیلی که 10 سال پیش او بیکار شده بود فرمان سود شهر پنجکین که در اساس تعیینات سود شهر پنجکین بیکار شده بود سودی ها آدینه زاده، نوریدینی، جلیل زاده و امین زاده هم برخلاف قانون رفتار کرده مالکیت ما را دارای اگروبن اعتراف میکنند و اگر ما شکایت نظارتی یا کساتسیونی بیاریم باز هم همین نفران دعوای ما را رد میکنند. مراجعت شهروندان در قانونگذاری نیز آمده است که پرونده در مهلت معین بررسی کرده شود، اما 6 سال تنها شعبه اگنتی در وادی زرافشان ولایت سوخت سنجش پرونده را ادامه داد. 3 سال ریاست اگنتی ولایت سوخت سنجش پرونده را به اساس بازداشت کرده ادامه دادند. 4 سال شعبه مخصوص پروکاتوری ولایت سوخت پرونده را سنجش پرونده را ادامه داد. 2 سال شعبه اگنتی در وادی زرافشان ولایت سوخت می شود همگی 15 سال.
дар кадом қонун омадааст ки сандиши як парванда 15 сол раваду баъди 15 сол гӯянд ки парванда бо моддаи 75 оиди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан қатъ карда шавад. ҳолон ки 2 миллион зарале ки аз ҳисоби айбдоршавандаҳо бо манфиати давлат рӯёнда шавад бо баҳонаи сохтакорӣ рӯёнда нашуда парванда бо ҳамин қатъ карда шуд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки моро ҳамчун шаҳрванд қабул намоед. мо боқимондаи далелҳои худро пешниҳод намоем ва баррасии парванда ба шӯъбаи тафтишотии прокуратураи генералӣ вогузор карда шавад.